Wenganiza ukuthi impela sibona lapha uSimomoza ke ubhekene wensizwa njengoba esezifake zonke ke enyameni ku-Ali Mkube ngawo kobe kwenzeka phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival bafowethu baphambaskena kulona leli daba ngesiqale sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje uma saqala ungena kuyona i-channel akwenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke bafowethu impela sibona lapha kubhekene wensizwa uSimomoza njengoba ke esezifake ke zonke ke enyameni kuyona ke u-Ali Mkube ethi ke impela ke babonga ukuthi ke kulonyaka uAli ugcine ke esesiqonda ukuthi ubelonga esiqwini. Bafowethu impela lokhu kusho nje njengoba ke yena uAli Mkube ke engene phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival ke egqoke yona ke iromba yemfene bafowethu. Hayibo iromba yemfene bafowethu. Impela kubhekene ke ubese semchwenza ke ngakho lokho wathi hayi angazi umuntu ukuthi umuntu uyasibona la ebelonga khona. Wow, siyakubongela thina bokudala salindile ukuthi kanti uzibona nini, kodwa ke egcineni hayi ubenzile ubulungiso wazibona la kumele uhlale khona. Bafowethu ke impela ke abantu bahleke njalo phana ke enkundleni zokuxhumana ke ngawe yophela ke impahla ke kaAli Mkube kuyona ke impucuzeko Maskandi Festival ke nebona ke impela ke abantu beyithanda kakhulu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana becha impela ke siyabonga ukuthi ke kulonyaka impucuzeko ama-artists enze okuhlukile nokudale sakwazi basijabule. Wow, bafowethu impela ke abantu ke bajabule ke njalo ke bebona yena uAli Mkube egqoke yona ke irempa ke mangabe uyibuka ungazosho ukuthi cha iyona ke imfene le njengoba ke nisibona ke nani ke impela ke isithombe sakhe khona la. Bafowethu ke imina ke ngimbosi sithi MTV nje ake ngehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.